Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Ingat ako na? Ulitin man? Ano namin sa lutsod mo itahin? Lorna? No asin no, ti amati sikog mo. Ni Arnel. Tinubium. No! Saan nga pud no rita? Saan nga maaramid ni Arnel kanyak ti gasto Ingrid? Saan nga pud no? Ni misyo ti pud no. Ay etek na Arnel. Kaya di may sagundaho ang inawis ko. Nag-date kami. Iminom kami. Nabartek kami. Isungad na napasamak ka na kami. Kahit mo nga gawin kanyak ni boyfriend ko, kahit kung siyak tagbaling asawa na, saan ka sika? Kapatikid-kid dawan na kang ka, kahit saan mo nga may paay. No di kat siyak ti makipaay kan kuan. I'm sorry. I'm sorry. Saan nga mabaling nga saan nga siyak ti kasar ni Arnel? Da kami ti rumping nga gasawa. Da kami! Idi kasaritak manong name ni Arnel, pinagalabat ko ditong paiturupa na. Hayop ka, Arnel. Apay narabin mo kanyak ti kastoy. Anya ti basol ko. Anya ti basol ko keng ka. Apay gasaan ka lang nakit din nga nakauray pa eh. Walong nga tawin. Kanya pa ti Serbina ti walong nga tawin. Pagawanin na. Naramit ko ti kasjay. Gabot ta tao ak, lalaki ak, kasapulan. Ngam sikat ipatpatek ko. Sikat ipatpatek ko, Lorna. Siyak nga rutirumping ikasar mo. At daning grid sa Jebalay. At asungsung batak yung kuana. So I'm so sorry. Ni Ingrid ikasar ko. Ngim ulitek. Sika tipatpatek ko. Ay. Kumusta kayo? Kada gidi agbuy-buya iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Ano yaman nga oras ti pa nakabuya da ito nga video. Kaya, good morning, good afternoon. Siyak ni manong yung Nemi Ruiz, iti lagip tila palabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kada diyang kinangigan, pakasaritaan ni Lorna. Ngayon kayo ito mangigan, into na alas 12:30, gingan at alas 2, iti programa tayo nga lagip na palambas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Tada ito iti may ka-inem. Ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Abril. Kas na ko nakitain, nagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Nga pangabakan nyo iti 50,000 pesos, doon kayo ti grand winner. 30,000 pesos, doon kayo ti second runner-up. When the first runner-up. 20,000 pesos, doon kayo ti second runner-up. Kan 10,000 pesos, doon kayo iti third runner-up. Kaya nadamay sang special award, nga umawat ba iti 5,000 pesos. No, mabuyam dito eh. Ket palo lang iti page ni paring Ray nga Reynaldo Uwano Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like and paki-share dito nga video. Kaya ket nos pagarigan ta, ma-YouTube to. Ket iti YouTube channel na pakabuyaan nyo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni paring Ray. Pag-subscribe kayo. Gabot ta adu. Inaldaw nga adu digitay mai-post, may upload nga video segnan ka rin na dumaduma apakasalitaan ngayon kapakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Agsurat kayo
computer yo dagiti pakasalitaan nyo sayo send iti email address tinamo ti biyangan nemiruiz@yahoo.com no saan ket nemiruiz123 at gmail.com. Kabalawan ti man ti panagbibuyan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Amin ka nga nagbibuya, agdengdengeg. Happy listening and happy watching. Katulitek, dito ni Manong yung Nemi Ruiz. Tamo tayo tag live. Dito yung page ni Paring Ray. Gapot ta mabalinin tag live. Kat kang kalayan tayo itong ag-live. Kaabsat ng gagayam. Ulitek, into no madamdama 12:30 lagi tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag yung kayo tumangigan ti pakabuklan daytoy nga pakasalitaan ni Lorna iti Ilocos Norte.